Namagoro bengi ya umwanchi umurigereri w'egetaseni kya Ndizi TV na bwo bwansu bwo Gusii ekerorire ritko rya Jumanne tariki 22 cy'umutienyi o 12 omwaka no w'ekiwibere na 22 ekarangwege na ritko rya uri abere ritoere rukegima nanene kwa bere go kwego kyasoko bwate mirobero y'egetaseni kya Ndizi TV nabona nigo yaragire Ensa Eyemo yabo nomugoroba kinga kingo kwariganya SMS ya Amayia erionko manyebu na naraya ya to kubwatira nabasaki baitwa mangana Amayia to kwariganire asenchera ere yo Nyirana bakondra gotonyora sensemere ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tonyora wetera Ndizi TV News na bogo tweet wetera @Ndizi TV News asensemere ya Twitter boigo ase website yetu ni gora tonyora wetera www.ndizitv.or.ke erio togendre gukumanya mankere tariane Evelyn Osero ulitokubwatira nere kwene kyawe keira sensemo imayerero nigakuru kwa Joshua Uta kabana ntoi komoero Mancho murigereri ngo kwariganto cyake Amayia asenchira y'ubwikirano kuri wase county ya Nyamira awase abagaka naboigo abangina be myaka menene kuri wase county eyo bakora wane kyombe kya Mwanyagetinge Heritage Council bakwanire goro ya mangana yegekoro ayane na rokanire kwebwa gukwana sensemo ya manka imeyebunge ya kitutu masaba ime county ya Nyamira nigo abagaka abo naboiga bangina baganya Gusii ko bwati yegekoro amnechire ya moyo kurenda egekoro kyo Gusii muri keito ndemo Stephen na ikirana sayo na gutwariganira robote rwa senchira y'ubwikirano Ensa Eyemo ya manga gati abakoro korwa chiwodi chionsi 20 kya Nyamira nigo baikanie chinyimbo nebire bibyabo asege ikaro gyo kogendera chisemi cheke Gusii Robuna Mwanyagetinge Heritage Council igongo sabe serikali yeito ye county ya Nyamira na Kisii etokonye konya bagakaba basire egesako gyeito nonye nabo nigo baichaniro gostira gwechinchera cyo omenyo bwo Gusii gwetera chimbwa chiekerero chiasoire ekyo batachigokera abana baminda bamure bare kwenda baragira na tata gesarate inche naragira mwaba magokoro gose mwama nyomba chikoni lakini rero abana bamurarere bagoja mpaka chi bedroom cheito abayiboli baito bali abana bali twarukiye gesonge kematanga ne gesonge kali kwarukiye abana nimutare ngenta ekeruru cyabagaka be batiri nabangina onyelinga nali akobere likongo sekero kene nguru aso muibolio ikaba gaka bange egero nyara ko bagokuba bolio bomanyo bosemia ekere kwanyoro bosemia togochiko nyara ko bagokwengenta abakungu baira abana abaisha nyagitari baji barukigwa buno yo mintaika okwana kurwabo eyere maminja yeri chiko lyo Gusii Dr. Kerubo Abuya omochaki bweke ombekia utu coalition nerenagi kerie bikore bibe byasoira seliro balia Gusii asa matuko abwango iga Ekina kitu wakire ko kwanera kirantoroche omwana orusi wa maiso abagaka barusi wa maiso omosai na rusi wa maiso gaiga Gusii egento giyo gokumya abangina basambiru ngana barogi lakini ntomanyete ngana mangana maremo abagaka bachwale chisegi chire chinyomba ebinto wao na maene nabo togosoka asogokwana ngana ncheno Gusii asebisa kubinde asengenjo yechimbwa chirase gatagati yaito mno Gusii unabono abana gotibongwa eitiriembwa yo Gusii asobomo mbairera bene rango yabo yokoganio gonchoria wechinkoro ne chimbwa asoro wongorwa Gusii okwo baigenete kuraigerero gosikwa mono kwa Gusii Gusii romonto no monto obwate obomwanya bantu bonego tuwaja kwenyura ni tuwate baba Gusii tiga twiranire chinchira chilchimbwa chilchiomo Gusii kobo omonto sigeta abantu bande lakini yo gwansira gwisikero monyane kere kenyoro kya Gusii kere kenyoro rora abagaka baino nabangina bali abakoro tiga babatebi ngaki abantu bale komenya tomenye buya noyo gosaria karwe report bwango oyo gosari chingenchu chitu nemegiro yeito
abakoro korwa ensemo ya Nyamira nigo ritukorero banyara gwichanira ogutaguka no gutuguka gwe chimbwa ne chinsoni chia mwanyagetinge abwase bono basabire omugusii kunyara koyanera chimbwa kiri chinkoro inde batwale chimbwa chingiya kiranyara gokonye gisaku kya bono. Kuripoteri ya Ndizi TV korwa iga ensemo ya Manga Social Hall gotoka ensemo ya Manga Ward Nyamira County erietariane Ndemo Steven. Mbiamo na umurikeito Ndemo Stephen asoroboti ururekerano korwase county ya Nyamira. Uyo kabiro mugavana we county ya Nairobi Mike Mbuvi uyo manyekaine buna songo nigo amochirie abarai korwase orogongo rwa Gusii aso gutabwatirana na kumosokia omwana Junior Sagini eria chikonyora obokonyi asense ya China. Uko na chingakie cho songo nigate batabwatikirenga kende yonsi ekebe korende nigabwate omoyo bogokonya asaburiria abarai yabo kwenekia buna nkubwatirana bare eri omwana uyo anyora bokonyi nengana boigo yairwe okoboko noyo mubwabaegereri ba mwanya banto kurase kiombe kia Young Women Democrats oyo manyikanete buna Esnas Nyaramba umurikeito Vincent Onyancha no roboti urwaso bwagare goikabono kungusana nanigo kogendrete aso konywa ko mwana Sagini oyorusi wa Moises chinchera chiobo tutukanu no nyamaiga yeyo kabiro mo governor we county ya Nairobi Mike Mbuvi songo kogania iro mwana yu Sagini goika Nairobi elianyare komo ira sense ya China nyagetari kolenda so goikabono ataraegwa mwana yu. It is this sad story of baby Sagini. Zile yule kijana macho yake imetolewa. I volunteered to help. Yeah. I'm not seeking for any political mileage, but you know my history, my background of helping put the Sonko rescue team. We've been having several cases, very serious cases. Omoigeribo bwene wo mwanyabanto kurwa sekiombe kya Young Women Democrats Esnas Nyaramba nigagikirwe kolekyo ase bali bagwe sonna nyagati maiga yogota ko mwano yakonywe ase ataranyora bokonyi oboso ko bandenga kertongwa kera bantu kisiminga nchimoto konya tuchake process abande batamto kuchimaiga onde processing kwere kale nebwata bantu kupata itoko ndachigasi chiabo bonongo chamore moswa guchaka ku misa abantu. It is so unfortunate that this can happen as a society in Gusii. I'm so sad na nditindo tinga genteke ka picture ba create ne ruwa so mutuone ezina ziboigonege murunganiri asokoli no mwana eriko enekia oikire ase songo Nairobi nkomenya kwebulira swaliga onyore ndi human rights batare ngororo ngukanga bono utite kumenya ngumwana ogende nkiabete gachimokonyo mwana. It is so unfortunate, so shameful, so uncalled for. Ekerugo ika obekere to mwana chianga, mwana bekere chianga chiri chigolire nesina. Mwamenya kuli nesina access ya yo mwana bono bakanko babolinga bono are you serious? Mwana utali sina bwe konkoira nkwana nalenga no mwana na ngina. Asenge ncho omwana natakete nginange nasali. Umusubati oyo chira ali kurwa sabana kerugo ikira pako mwana gotenga mimi sikukumbuki sikujui emine tinga nabwo ntako bange no mwana inegwenerete so keronko nyoro monta tanga ya okoiro mwana kokwana no mwana ugako genda to komorora mirere pono na tamorora arabono diswali riane elikonya atali komorora no mwarengi moko morora mwana chingaki chiyo songo ni gamo chirigati yabara ikurwa se county ya Kisii nakogania kubwatana elikonya aragokonya omwana Sagini. So please, our Kisii leaders will respect the governor, we respect everyone in Kisii, but let's team up together, help baby Sagini. Let's fly him out and the sister. We give them serious medical attention, then we take good care of them. We all know what happened, what transpired. We all condemn the sad incident that transpired in Kisii. So as leaders, we should work together, forget our political differences. Let's help baby Sagini. Forget about you pozindogondogo ambayo iko pale. Karengana ni nkwana yaye Esnas Nyaramba okungusana no ukuoni gokoretire nense mogete iyo ligati korokana kobabosio asamangana yo asokogani ko mwaka isiko Esnas totike ko nakominyokani nebitina bitabwanira tinga be frani taking credit umukungo yo mwenge no arabo yo begete birole no ndasta yongochi I've been going there paka utuko sasta abande muraire then you want to take credit
kora go take credit into to tigatokale what we think is okay and is acceptable as omwana nige gotebekana buna songo nigatomire binto elibikira abanabo gati yabone chianga echichibwane togo ikobutuku bwa rero elibanyare ko ewasagini amo na moiseko mwabo korende libori litigarete ndribuna omwana sagini nkajyale ko reporter ya Ndizi TV litirane nchenkoro kwa Vincent Onyancha. Muyamano murikyoito Vincent Onyancha ase oroboti ururikiranu abantere babe kigali cyobosombi bwa matatu ane nasubuga tagati bo mu cyobosongo nigobe murunganiri okwirana magega ko bonchoreria ase sector yo kurengana barabwe ngo bwatkana no gukina kwerigorira amafutana bayigo kwako boima yende baterana nigo kyeire none abanto ko tainekiwa ase bityo be kigali ekere kurengani wana matukamagega ekero omucyo gose abantu bagayichoranire ase bityo bunenchira mu yoko Eyemo ochiase eyendo muriketo Josephat Amisi nabakagusanga nabwo. Sekta y'obosombi bwa para nigo yanyaliro gwako konene mage y'abantu abakagwesokia elikunyara ko bakorwa asensa meyende gucheyende yere mamincha n'emyake menge yaitire kusakari omoyo jeno musaviri wisa kulgeri none stage igaiga bantu mbayo asenge njoro chikura mna jabeta abantu bakaracha na ande school fees mna ya mendira mafuta kamenda iga bantu nababwate shida yechibesa abantu abarengerera dinga ngakichanwa aliekoba bakanera abana school fees kulengana no busabiri bwabono iga ekero kuligereria okoranga bese bantu mbabwati uchumi yaito yaganirense igo bantu oli bajete Christmas ni family cyabo na bande bali bajete lia ngakiri obacholi bange bakieti kuirana gocha asenge nje chibese no komige kankwa beto konge lakini it is unfortunate ngakara twetire stage to expected miaka ya guchimageka ebinto byakabeire buja byali ku smile kibesa twakanyore kinyinga asenge abantu bagusafiri abange lakini okore kinga kiekira ndi asenge nje economy ya Kenya besa ya Keire besa teyo abantu bakorera kinjara sikinyomba neki school fees bona abantu bebangete bantu raundi yemba tare tinonya ekaro kuri stage yeita abantu bale gucyura rero abantu mbaye yabana abanyabiasara bo kabara none abantu bakone limbaye otherwise abange babo bateni abo besekte yo basombi nigo batabire umubaro ibwa abantu bake nigo letirwe kubatekana no gokonga kubugima kati yabo rigori ya mabuta ye kigali gokina samari tangoro bwate fwe mugaka njeno mo driver o transline korukisi kwenda Gusii n'abantu nabarabu mbali bange mono injera bwetekere togorengana ne miaka ya gurumaega abantu kigali cyare kobora abantu barare stage no nyama tukabere esababu bono na eri amaguta menta abantu mbabwati besa inere sababu batari savire limono montaga saviri kerari tuko Kisumu bono nabagwenda gosenkabere Kisumu wiki yaera nari gukwana nga serikali yitege ntwararikia twariro oburemeru mono na sesema ya usafiri asenge njonga ki amaguta abeira gukina ligo rinene elia bana inchi bono bakuobo asenge nchoko travel na kubwa mono ne biasara byakire sikirege ntege kine twakagete kere serikali ya soete yari gocha ko bekogendera no burai ebiasara byari gocha kwarekana obaro uyo omoke bw'abantu gwesokia nigo boigoireire obontere kure nanse ase bitu imeya omochobosongo engaki ya karibu na bono ega tware koni biasara twakachibese chini lakini umwaka buno ega totoire tibu yamna lirikana bone tukumeti cyane barangito cyo kwera bane sukuru ndochenga bante barabaka bake gusina mapatara make korengana ne ngakibune yega abantu babwati besa buyego bagosaviria bakabake elinde banyora besa babwati jisa ine batumeka chibesa monase shere yechi Christmas kuripotere gataseni Ndizi TV kuri county ya Kisii eliterane Josephat Amisi Miyamano murikeito Josephat Amisi ase oroboti ururikiranu ekyombe getenerete ebintu byetarine mwanyabanto kya National Environment Management Authority NEMA nigo kya bode serikali cye county gukora umurobero bwoko nacha emete gokwana asensemo ya Emborogo Children's Home chingapki basangana abana bensemeyo mu director bw'ekyombe kyo Samuel Nyangeso nigo ateba buno kona chemete nigo kora chikoirera komentakana kwemechandiri yakoretwa anene kubwatakana no chenji ya kwerire nigo boigo abaga kuboria barayi kogendera weso kya no konya bana chintakana Frida Kerubo na manke
Chiserikali che county nigo chiaborigwe ne kiombe gia nema gutabutora emete eliokobeka emeroberio ya magendero. Gukwana no director onema Samuel Nyangeso chinga kibale kwenana endagira ase abana b'emborogo children's home nigo aene kibuna okubutora kwemete nigo kora chikoleta obokongu anene mono ogonchereria kwelire kwamba county zetu zote za Kenya siebukane kuingilia mambo ya forest kama hizi, kuanza kuweka miradi fulani ya maendeleo, kwa sababu wakianza kukata miti kama hii sasa waseme wanataka kuweka institution mahali hapa ama waweke kitu fulani hapa ama wafanye miradi mingine, ni kumaanisha hapa sasa miti yote karibu 5,000 imetoka na kutakuwa na janga kubwa hapa. Boigo omo director bwemborogo Evans Nyamari nigabolia obokonyi ase airera amaganyo y'abana abo buna endagera amache na boigo school fees. Taasisi ya Emborogo haina wafadhili kama taasisi zingine za mayatima. Sisi utegemea wale watu wa kawaida ambao huguswa na kujitolea kutusaidia. Lakini jambo la umuhimu ni kuwa kuna mahitaji mengi. Hitaji la kwanza ni chakula. Kulisha wanafunzi ni shida, kwa kuwa tuna wanafunzi 61. Basi kulisha wanafunzi kila siku, kupata chakula cha kuwalisha kila siku umekuwa mzigo mkubwa sana. Basi kama tutapata wafadhili ambao watajitolea, watu wa kawaida wachitolea kutusaidia, tutashukuru. Boigo nigo agania obokonyi asensemo yobwagachi eliokoeneki obulendio buya bwabana chinga kecho boigo nigo airere mechando bagwetera anene mono ase okonyora school fees ase aborokigwa be secondary. Hatujafikia kiwango cha kutosha upande wa uchenzi. Tukipata wafadhili pia watusaidie tupate majengo ya kutosha, tutafurahia. Na upande wa elimu tunaendelea vizuri kwa kuwa wanafunzi wako shuleni, lakini katika shule za upili tuna shida kulipia wanafunzi ambao wanasoma shule za upili. Karo imekuwa changamoto kubwa. Basi tukipata pia wafadhili watusaidie kutulipia karo kwa wale ambao wapo katika shule za upili, na kuna baadhi ya wanafunzi ambao fanya mtihani wa darasa la 8 wanatarajia kujiunga na shule za upili, lakini hatuna fedha. Mangana yonigo aigwa okobokono mo director Samuel ase agania abarai ime county ya Kisii wesokia eliokurwa obokonyi. Hayo mchungaji ameongea hapa kuhusu watoto wako katika shule za sekondari. Hawa wamefanya kazi kubwa sana ya kuwatoa kutoka chini. Ninaomba governor aangalie mambo hayo, awasaidie watoto walipe karo hiyo ya watoto wako katika shule za upili. MCA wa eneo hili wa ward hii, ile pasali watapewa pia ailete katika, achukue watoto kama 2 wa hapa wa yatima wafanye nini pia nao walipe. Daktari Manduku ambaye ni rafiki yangu juzi, ambaye amechaguliwa kama mjumbe wa hapa, ni rafiki yangu sana, mwenyewe nitamuongelesha naye pia nitamwambia naye aje kuangalia mambo hayo. Frida Kerubo, Ndizi TV. Chinga kiecho nigo aba gusini yekiombe kebayo kyabage gutarira ensemo ya Keumbu Children's Home ase baba gusanga nabana bwegenta bateneneri bana baba kogokera na kuboria bali bonse babwatomo yo muya kogendera wesokya na kurobo konyi bwabene nenjira mu yogusira abana bo gwikirania amaganiabo gati abo konyore school fees erobegenderere bya asamasomabo. Kila mmoja ambaye anasikia sauti hii ya kwamba hawa watoto hata kama wamepata maksi hawa yote, hatuna namna na hatuna njia ambayo tutaweza kuwaingiza katika form 1. Tunaomba wale wafadhili wazuri na wasamaria ambapo wanaweza kuingilia katikati na wapate kusaidia hawa watoto. Hata ingawa unaweza kushika tu mmoja mkono na upate kumpeleka shule, tutashukuru sana, kwa sababu hawa watoto wote ni wetu na tunajua la kwamba wanahitaji wasome, na tunajua la kwamba Mungu atawaguza wale walio nje. Pia ninaomba kama uko kule nje na unatuona
Mzee ametuletea Christmas hapa, unaiona, na tunaomba hata wewe ambao uko kule nje unaisikia sauti kama hii, karibu na utembelea watoto, waletee Christmas, na tunajua la kwamba hata wewe pia Bwana atakubariki. Mbarikiwe sana kwa wale ambao wametushika mkono na wale ambao wameweka mkono mfukoni mwao na wameweza kubariki watoto nyakati ya Christmas. Unapo enjoy na watoto wako na jamii kule nyumbani, pia kumbuka Keumbu Holiness Children's Home uwaletee pia nao mkate wa kule na maziwa wakunywe, nawe Bwana aliye juu atakubariki sana. Omuyaga omunene bugusabira Ensa ya Kenya ni gwarigani wa sensemo ya Samson Kona ime county ya Kirinyaga uyo baretamo abegenwa korwa chinsemo au baba gusabira mechandiri aberege korrekana ime Ensa ya Kenya. Vincent Onyancha na Manke. Chimia chia baigeni ni goba ikirana asama sabo yensa yakorekana asensemo ya Mount Kenya asoko yesabira Ensa abaigeni abo bechikanisa ao abegeni abo ni gobomerana asensemo ya Samson Kona ase county ya Kirinyaga. Asama sabo yoni goba sabera abakenya anasobo chori bo morembe ubwakorekana umwako yega bwikiri bubere na 2022 asebo igo bakambia anena soko ba ukwembura utakunwa no murakera. Siku ya leo tumekuja katika maombi ya Mlima Kenya kuja kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa yale yote ambayo ametutendea. Ametupatia na baraka ya mvua, tumeweza kuwa na uchaguzi wa amani. Tumekuja hapa kushukuru na kumuomba aendelee kutuonekania. Hii nchi yetu tunamhitaji sana na tunajua yote itaendelea kufanyika. Korengana barbo ni gobare no kwegena amasabo yeri tukoria rero na chekoleto gonchereria no gosege tobokorio buya asense ya Kenya. Tumekuja mlimani kuomba. Hata Yesu alienda mlimani na manabii walikuwa wanaenda mlimani kuomba. Kwa hivyo tumekuja mlimani kuomba Mungu wetu na kuzunguka hapa tukisimama mara 7 kama wazazi wetu walivyokuwa wanafanya. Nigo chinga kichuba mentabuna ekerenge kana seri tukoria rero no gosaba batali kurigereria okwegena uwechikanisa. Nimekuja kupokea energy ambazo ziko kwenye mlima huu wetu wa Mount Kenya. Hapa hamna tofauti ya udini. Hapa tunachofanya ni kumsadiki tu Mwenyezi Mungu peke yake. No mujaga obaretamo abaigeni aba elikone kyabuna nkonye sabera bare Ensa ya Kenya. Ko reporter ya Ndizi TV ritirane nchenkoro Vincent Onyancha. Miyamono murikeito Vincent Onyancha ase oroboti uruikiranu maigayo mugavana we county ya Meru Kawira Mwangaza wako iskona ba MC kuro ase county assembly ya Meru litkolia rero nigaikirana bosi obwe committee ya senate ya choretwe elio kotegerera mamochae elio yacha kebikaro bya litkolia rero elio kwegerera no nyamagega ya Kawira gukana mamochayo bosi obwe committee nigo aba MC yabo baba kwegerera obusaiti bokoro kya mamocho ayo abairete barabwo. Is that video consistent with the governor's claim that she never appointed a husband to the 2 positions in question? No. Has the governor contested the authenticity or accuracy of that video? No. Who would have the power to establish such a position? The power can be, the power to establish that position is constitutionally placed in the County Public Service Board. Did the County Public Service Board establish this position? No. Did the governor conduct a transparent and competitive recruitment before making this appointment? No. Would such appointments, we were told they are political, would they undermine the discharge of the functions of the statutory bodies in question? Yes, they would, because we have seen the first gentleman exercise the powers bestowed on him as the patron of Meru Youth Service that has led to other illegalities that are in this motion. The precursor to the events that happened at Egoji is his appointment to that office where he went to Egoji Boys to inspect. Then the following day went there with the governor where she committed the wrongs that we'll be looking at later.
And when you appoint someone to an office with other people and with a big budget in the county budget, you cannot claim that it's just because he's not paid. You appointed him to do something. It's not just for the sake of it. Omonogeri webunge ye Senator Mason Kingi nigaburire serikali kurikia skuru ya sekondari ya AJ King yogotoka asensemo ya Kamale sub county ya Magarini county ya Kilifi buna skuru ya serikali okwana chinga kichogo chakia oboroso bubagachi webirasi bibere ase skuru yo Kingi nigata uneinigera chigokonya ase okogendereria masomo asenseme yo na mono konye kiombe gyokubarika bari Teacher Service Commission kubatuma abarimu be serikali asensemeyo. Nilipokuja hapa mkutano wangu wa mwisho nilizungumziwa mambo ya shule ya secondary hapa Kamale, kwamba kuna umuhimu baada ya watoto wamesoma katika shule ya primary hakuna haja wasafiri kwenda mbali, ni muhimu kuwe na shule ya secondary hapa katika kijiji hiki chetu cha Kamale. Kapatiwa na marafiki zangu wakasema peleka kwenyu na ukaendeleze ule mradi. Kwa hivyo hivi leo tumeleta check ambazo hizo ni milioni 4,200,000 za mradi wa shule ya secondary. Mancho murigereria Eyemo na yanda manke no yanyore chikoraga chinsa isato gendera gutwara burigeri burobia ime Ndizi TV na bwo Ansubumo Gusii baigona bakwendera gutonyora sensemere ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube to batwetera Ndizi TV News na bwo twetera @Ndizi TV News baigo ase website yetu ni gora tonyora wetera www.ndizitv.or.ke erio togendere gusanga mangire tariane Evelyn Osero urituwa kubwatira nere kwene kya wikeira sensemo imenyerero nigakoro kwa Joshua nere Petronila Mukeira uibwene kia una chibichanerio gitia wikeira senchira ya bene.